Metal Art изработува висококвалитетни метални огради, капии и внатрешни скали. Metal Art ги нуди своите квалитетни производи во Македонија и Европската Унија. Веќе 20 години користиме софистицирана технологија и нудиме европски квалитет со македонски цени. Стапете во контакт со нас за да добиете понуда која ќе ги задоволи вашите потреби. Metal Art. Добар ден и добро дојдовте на нашиот канал. Денеска се јавуваме од преубавиот Загреб, каде што имаме средба со видни членови на македонската заедница, а еден од нашите перспективни млади научници е господинот Горан Киров, кој е роден во Хрватска, по потекло од мајка е македонец и е докторант на Филозофскиот факултет во одсекот Историја. Добар ден, Горан, како си? Dobar den na vas, na site gledatelji. Evo da ve pozdravam o našиот јазикот. Да, благодарам многу. Кажи кој е Горан Киров? Кажи нешто повеќе за тебе, те молам. Evo, znači kao što ste već najavili, rođen sam ovdje u Hrvatskoj, dijete oca Hrvata, majke Makedonke. I ovdje sam se odrastao, školovao, završio povijest na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i ujedno nakon toga i nastavio sa doktorskim studijem gdje sam onda specijaliziran za modernu i suvremenu povijest, ali također u interesu mi je i cjelokupna povijest Balkanskog poluotoka i regije od 19. stoljeća pa do danas. Значи, од 19-тиот век и 20-тиот век, од историјата на Балканскиот полуостров е ваша ужа специјалност. Да, баш ми е драго. Ме интересира дали имате со македонските историчари соработка во склопот на тоа вие што го работите? Da, naravno, zadnjih godina smo ostvarili uspješnu suradnju sa sveučilištem u Skopju, prije svega što se tiče ovako moje struke sa nekoliko znanstvenika i profesora sa odsjeka za povijest, ali isto tako i sa Instituta za nacionalnu istoriju Makedonije u Skopju. Одлично. Се чини дека Загреб е атрактивно место за македонците, интелектуалци и други, и тоа доваѓање има историски карактер. Дали можеш да ни кажеш како почнуваат зачетоците за македонците да доаѓаат тука и себе си да се промовираат, да раснат интелектуално и да допринесуваат за развојот на македонската држава? Da, evo kao što ste rekli, Zagreb je ovako dosta atraktivna odrednica, krajnja odrednica za Makedonce. Prije svega, osim raznih kulturnih i društvenih institucija koje njeguju makedonski duh, kao što su zajednica Makedonaca za grad Zagreb, onda zatim kulturno društvo Ohridski biser, isto tako je kao jedno novo sjedište kulture, prosvjete i religije za Makedonsku pravoslavnu crkvu, svakako i crkva, Makedonska pravoslavna crkva koja je nedavno završena. Bravo. Osim toga, svakako je grad Zagreb postao daleko poželjna lokacija koja je krajnje odredište Makedonaca još prije dobrih 70-80 godina. Mada prve kontakte naroda, ljudi Makedonije i Hrvatske još možemo zabilježiti u srednjem vijeku, u 9. stoljeću, kada su braća Čiril i Metodi prošla ovim područjima na putu za svoju misiju pokrštavanja Češke i Moravske. Svakako su prošli i ovim dijelovima. Nažalost, povijesno ne postoje izvori koji bi utvrdili njihov točan smjer kretanja ovim područjima, ali svakako je poznato da su ovdje prošli. Njihovi učenici, na primjer Sveti Kliment, oni su ostavili također
trag ovdje prije svega razvojem pisama, ćirilice, a poslije iz koje se razvila glagoljica. Ta dva pisma su svakako ostavila značajan trag na kulturnoj povijesti Hrvatske u srednjem vijeku. Nakon niza stoljeća kontakata i uslijed miješanja raznih kultura i civilizacija možemo pratiti kako su u biti Makedonci konstantno imali veze sa Hrvatskom tijekom srednjeg vijeka. Prvo ovako nekakvu veću možda migraciju koja se može zabilježiti na ovim područjima je svakako bio Veliki Bečki rat, gdje su u biti Osmanlije došli do Beča, a zatim u protuudaru Habsburških snaga su Habsburgovci, što je poznato, došli sve do Skopja. Time automatski u približavanjem Habsburških snaga pokrenut Karpošev ustanak i nakon neuspjeha ustanka dobar dio kršćanskog stanovništva s područja središnjeg Balkana se povukao sa Habsburškom vojskom, tako da su neki od njih naselili ova područja, a neki su otišli gore na sjever. Međutim, do intenzivnih kontakata dolazi tijekom 19. stoljeća, prije svega sa razvojem nacionalnih pokreta na zapadu Europe. U Osmanskom carstvu taj je proces tekao nešto sporije, budući da što se tiče ovako Osmanlija, unutar Osmanskog carstva su se uglavnom, ljudi su se dijelili na kršćane i nekršćane. Dok se na zapadu razvio takav koncept nacionalizma gdje se tražilo za određenu skupinu ljudi da budu povezani kulturno, jezično, vjerski, ovisno o određenim parametrima gdje je nekakav taj koncept unutar kojih je zaživio. Tako da među ostalima pojedinci sa područja Makedonije koji su imali dotica sa zapadom pokušavali su primijeniti taj zapadni model nacionalnog i vjerskog samoopredjeljenja, pa među prvima svakako imamo i braću Miladinove, Konstantin i Dimitar Miladinov, koji su pokušavali da bi nekako područje Makedonije došlo, zapravo da bi svijest o tome da ljudi koji tamo žive da pripadaju jednom zasebnom korpusu koji nije ni srpski, ni bugarski, ni grčki, s obzirom na tadašnji pokušaje okolnih zemalja, odnosno vjerskih institucija kao što su Srpska pravoslavna crkva, Bugarska egzarhija i Grčka pravoslavna crkva, da jednostavno na taj način prisvoje stanovništvo koje je živjelo na području Makedonije, da pokažu da zapravo skupljanjem nacionalnog blaga, napjeva, pjesama, narodnih priča, da imaju priliku da ih, kao što znamo da je tiskana riječ nešto što je najdugotrajnije, što najduže ostaje. Pokušavali su prije svega za početak u Rusiji pronaći nekoga tko će im sponzorirati i objaviti tu zbirku pjesama. Međutim, nažalost, Konstantin nakon nekoliko godina pokušaja nije uspio naći izdavača, ali je po povratku u Makedoniju za Ohrid preko Beča se upoznao sa biskupom Josipom Jurijem Strossmayerom, koji je bio oduševljen idejom da jednostavno preko objavi zbirku pjesama, makedonskih narodnih pjesama, i naravno Konstantinu je ponudio priliku da te pjesme prevede na tadašnji jezik i u Đakovu, i poslije godinu dana kasnije, 1861. godine, ta zbirka je objavljena u Zagrebu. Nažalost, tu je moralo doći do nekih kompromisa, budući da je biskup Strossmayer bio jako zainteresiran za to da preko objave te zbirke privuče što više slavenskog stanovništva, da zadobije njihove simpatije na području Osmanskog carstva, te stoga i naravno nešto je pod pritiskom bugarskih političara sklopio je kompromis sa Konstantinom da se te pjesme jednostavno umjesto makedonske narodne pjesme nazovu bugarske narodne pjesme, mada je sa područja Makedonije skupljeno 80% raznih pjesama, napjeva, poslovica i doskočica. To je bio neki kompromis koji je on morao napraviti i u kontekstu unijatstva, pokušaja da se zapravo
pravoslavno stanovništvo stavi pod jurisdikciju rimskog pape, čega je Strossmayer bio veliki zagovaratelj i financijer, budući da je u to vrijeme u Bugarskoj preko 65.000 stanovnika se izjasnilo kao unijatima, odnosno onima kojima je dozvoljeno voditi pravoslavni liturgijski obred, ali pod vrhovništvom rimskog pape. Da li ima u tom zborniku distinkcija između makedonskih i bugarskih pesama? Da, to se može vidjeti i po tome da je svakako navedeno s kojeg je područja određena pjesma je zabilježena, tako da na taj način imamo jasnu predodžbu o tome iz kojih su dijelova i regija pojedine pjesme, napjevi i poslovice koje su braća Miladinov skupila. Odlično. Da, njihov rad je nažalost bio ubrzo prekinut, budući da je prvo Dimitar bio zarobljen od strane osmanskih vlasti i zatvoren u Istanbulu. Konstantin se uputio u Istanbul da proba osloboditi svog brata, ali nažalost i njega su zatvorili, te su tamo obojica prerano skončali svoje živote. Međutim, sama objava narodnih pjesama nije spriječila druge rodoljube i intelektualce da se nastave angažirati u daljnjoj emancipaciji stanovništva Makedonije, te je to s vremenom dovelo i do, među ostalima, i Ilindenskog ustanka 1903. godine, gdje je hrvatska javnost imala dosta zapravo pažnje je bilo posvećeno samom Ilindenskom ustanku u hrvatskim novinama Obzor 1903. godine. Imao sam prilike proći kroz sve te članke i odradio sam jedno malo istraživanje i vidio da su zapravo stanovništvo u Hrvatskoj je zbog tadašnjeg prevladavajuće ideje o potrebi ujedinjenja svih južnih Slavena sa zanimanjem pratilo ustanak na koji se gledalo kao oslobođenje kršćana od muslimanske, osmanske vlasti. Jel se radila distinkcija na nacionalnoj osnovi ili na religijskoj osnovi se samo? Tu se gledalo čisto na kršćansko stanovništvo koje je potrebno osloboditi, citiram, od osmanskog jarma i tlačenja, i tako da u duhu te ideje gledalo se samo na Makedonce, Bugare i pravoslavne Srbe koji su još uvijek bili pod Osmanlijama u regijama Južnoj Srbiji i Sandžaku, kao kršćansku braću koju je potrebno osloboditi. Naravno zajedno sa slavenskim stanovništvom u Bosni i Hercegovini, koje je tad još uvijek nominalno bilo pod osmanskom vlašću, do aneksije u sklopu Austro-Ugarske 1908. godine. Osmanskoj prisutnosti na većini balkanskog poluotoka se približava kraj, te su u tim momentima slavili balkanske ratove kao oslobođenje od turskog jarma i pružanje konačne prilike da se svi Slaveni na području Balkana ujedine u neku državu i federaciju, što je već bila ideja od sredine 19. stoljeća. Među ostalim ideja o Balkanskoj federaciji kao zajedničkoj zemlji svih slavenskih naroda na području Balkana. Nažalost, sa drugim Balkanskim ratom, kako kaže veliki hrvatski književnik Miroslav Krleža, samo ideji Balkanske federacije je dosta učinjeno nažao. Kaže Krleža da je zapravo ideja Balkanskoj federaciji umrla sa Bregalničkom bitkom 1913. godine, kada je zapravo on došao, bio je silom prilika zateknut dolje u Makedoniji, u Skopju, i on kada je došao, on je čuo da tamošnje stanovništvo ne priča ni srpski ni bugarski jezik. I zapravo je rekao što mi ovdje radimo, zašto i sada odjednom imate Srbe i Grke koji ratuju protiv Bugara, a prije svega Srbi i Bugari, za koje je bila ta ideja da kao braća budu zajednički u Balkanskoj federaciji. I Krleža kaže, nažalost, zbog politike vjerojatno ideja neće zaživjeti. I nakon toga je uslijedio Prvi svjetski rat. Svi znamo što se desilo, koji je bio slijed prilika. To je ujedno nakon raspada Osmanskog carstva i Austro-Ugarske monarhije zapravo bila prilika za južne Slavene da se barem dijelom nađu dvije države na Balkanu. Kraljevina Bugarska, koja je već ranije bila formirana, i novoformirana Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. U sklopu Kraljevine SHS
tadašnja politika vlade u Beogradu je bila takva da nije naravno priznavala Makedoncima nacionalnu zasebnost, nego ih se smatralo isključivo južnim Srbima na temelju toga jer je to područje, kao što je poznato, tijekom srednjeg vijeka bilo pod vlašću cara Dušana. Tijekom Srpskog carstva poznato je također da je Skopje u tom periodu bilo i glavni grad Dušanovog carstva, i na temelju toga su Srbi onda polagali legitimitet da tvrde da je to njihovo i da je to u biti područje naseljeno južnim Srbima, iako još, na primjer, slavni srpski znanstvenik Jovan Cvić, koji je prošao makedonsku regiju tijekom 19. stoljeća, tvrdio da zapravo na temelju, on sam je priznao da na temelju narodnih nošnji, običaja, kulture, jezika, zapravo to nije narod koji nije ni bugarski, ni srpski, ni grčki. U periodu tijekom 1920. i 1930. godina već imamo konkretnije doticaje između Hrvatske i Makedonije u vidu pečalbara koji su dolazili do Zagreba, ali isto tako i studenata kojima je bilo daleko atraktivnije studirati u Zagrebu nego u Beogradu. Kao što smo spomenuli, politika je bila takva da su tamo više bili pod povećalom, dok su u Zagrebu mogli slobodno razvijati ideju o Makedoniji, bilo kao neovisnoj državi na Balkanu, bilo kao dijelu neke isto tako slavenske balkanske federacije. U tom periodu je također poznato i da neki Hrvati također odlaze u Makedoniju, prije svega sveučilišni profesori, tako da koji dolaze držati predavanja na univerzitetu u Skopju, koji je tada u biti bio dio Beogradskog univerziteta, a ne zaseban univerzitet kao nakon što će se dogoditi nakon 1945. godine. Da. Makedonska ideja sve više dobiva poklonike posebno tijekom 1930. godina, budući da se u tom periodu Kominterna, komunistička internacionala u Moskvi, zainteresirala za balkansko pitanje, a tada je za rješenje nacionalnog pitanja na Balkanu smatrala ideju da se Jugoslavija kao versajska tvorevina razbije i da u biti svaki narod na Balkanu dobije vlastitu državu, Slovenci, Hrvati, Srbi, Makedonci, i da na taj način zajedno sa Bugarima onda formiraju svojevrsnu Balkansku komunističku federaciju. I u biti su onda Makedonci, budući da je ovako kao podružnica Kominterne bila Komunistička partija Jugoslavije, budući da i sama ideja zagovaranja nekakve makedonske države, nacije, jezika bila ilegalna, kao i sama Komunistička partija Jugoslavije, onda su oni u biti pod okriljem jugoslavenskih komunista našli nekakav slobodan prostor gdje su mogli dalje razmatrati razvoj i emancipaciju Makedonaca kao naroda sa vlastitom kulturom i jezikom. Poznato je tijekom 1930. godina djelovanje kulturnog društva Vardar, koje je okupljalo studente, imalo vlastiti pjevački zbor i tako je djelovalo neko vrijeme. Tu je donesena i deklaracija o makedonskoj državi koja je razvijala ideju o tome da Makedonci i njihova država jednog dana moraju biti dio jedne Balkanske federacije. Po dolasku Josipa Broza Tita na čelo Komunističke partije Jugoslavije 1937. godine ta se ideja malo više konkretizira u tim krugovima, jer je Tito zamislio da se u sklopu rješavanja nacionalnog pitanja dovede do ostvarenja regionalnih partija od odsjeka Komunističke partije Jugoslavije. Tu su onda u ideji bili Komunistička partija Slovenije, KP Hrvatske i KP Makedonije, koja će se onda na posljedku i ostvariti tijekom Drugog svjetskog rata. Znači imamo dosta studenata koji su učili ovdje, oformili su svoj okrug, koji od tih studenata ovako ima zvučno neko ime, koji nakon toga ima veliki impakt. Je bilo tu nekih koji su se istakli da su se nakon toga vratili u Makedoniju? Da, poznati su, na primjer, studenti Ljupčo Arsov, koji je u tom periodu bio ovdje, Gančo Hadžipanzov i Petar Miljovski, koji su tijekom Drugog svjetskog rata još se istaknuli kao
rukovodeći kadar ustanka u Makedoniji, antifašističkog ustanka, sudjelovali u formiranju ASNOM-a, nakon toga i nakon 1945. zauzimali visoke državne funkcije. Odlično. Znači, od браќа Миладиновци имаме потоа развој на повеќе луѓе да доаѓаат овдека, соработуваат со хрватските видни дали се тоа политичари, интелектуалци, да делуваат овдека и се враќаат назад во Македонија и имаат импакт. После Втората светска војна се подпишува Бледскиот договор. Da, tako je. Кажете повеќе за него. Evo, period Drugog svjetskog rata je bio takav da su Makedonci osnutkom vlastitih partizanskih odreda i brigada u sklopu Narodno-oslobodilačkog pokreta Jugoslavije formirali vlastitu vojsku, Narodno-oslobodilačka vojska Makedonije, i slijedom prilika formirano je antifašističko sobranje narodnog oslobođenja Makedonije, koje je udarilo temelje prvoj suvremenoj makedonskoj državi, a samim time i mogućnosti da se makedonska nacija konačno razvije svoj puni potencijal. I tako je onda uslijedio period nakon 1945. godine, kada je paralelno sa time na vlast u Bugarskoj, dolaskom i oslobođenjem od strane Crvene armije, došla na vlast takozvana Domovinska fronta na čelu s poznatim bugarskim komunistom Georgi Dimitrovom. U Jugoslaviji je formirana vlast Komunističke partije Jugoslavije na čelu s Josipom Brozom Titom i tu je ponovno oživljena ideja o Balkanskoj federaciji. Tito i Dimitrov su u prvoj fazi pregovora svakako bili za to da se formira zajednička država Južnih Slavena, ali prilikom tih pregovora zapravo su se pojavile neke brojne nedoumice, kako prije svega oko razgraničenja dviju država i oko toga na koji način, kakvu će ulogu imati Makedonci u novoj državi, odnosno kakva će oni federativna jedinica biti. Naravno, budući da je paralelno s time u Grčkoj trajao građanski rat, neki političari su tada bili za ideju da se sva tri dijela Makedonije, Vardarska kao Narodna republika Makedonija, Pirinska kao okrug unutar Bugarske, tu nije bilo previše nedoumica, ali je Dimitrov bio za to da se ta pitanja ostave u nekoj kasnijoj fazi. I bila je ideja, naravno, budući da je grčki narodno-oslobodilački pokret na sjeveru činio čak 80% Makedonaca u vojnom sastavu, koji se također borio za pobjedu revolucije u Grčkoj, bila je izvjesna ideja da bi se možda i Egejska Makedonija mogla sjediniti sa ostala dva dijela. Da. I tu dolazimo do faze kada smo na jednoj strani imali Jugoslaviju, koja je bila priznata članica antifašističke koalicije, priznata još na Teheranskoj konferenciji 1943. godine, i Bugarsku, koja je do 1944. odnosno prije dolaska na vlast Domovinske fronte bila saveznica sila osovine, te stoga bila u nepovoljnijem diplomatskom položaju. Stoga Tito i Dimitrov u toj prvoj fazi, dok nisu završili pariški mirovni pregovori 1946. godine, nisu mogli previše odlučivati o tome i potpisivati međudržavne sporazume. Međutim, kada su pariški mirovni sporazumi ratificirani sredinom 1947. godine i kada su saveznice antifašističke koalicije potpisale mirovni sporazum sa Narodnom republikom Bugarskom, tu su u biti stvoreni uvjeti da Bugarska i Jugoslavija sada mogu međusobno regulirati međudržavne odnose. I dio svakako regulacije tih odnosa jesu već spomenuti Bledski protokoli, koji su se odvili na jesen 1947. godine. U njima je zapravo bilo već precizirano što će točno, među ostalim nama je sad za ovu temu najzanimljivije to da je već tada određen nekakav status Makedonije unutar u samim međudržavnim odnosima Bugarske i Jugoslavije, budući da se već, kažem, dosta ponovno, to je bila druga faza razmatranja Balkanske federacije. I samo ujedinjenje Vardarske i Pirinske Makedonije nije bilo upitno, samo je bilo odgađano.
u bugarskim redovima, čak i u redovima bugarskih komunista i dalje prevladavala u velikom postotku ideja da su Makedonci zapravo regionalni ogranak bugarskog naroda. Georgij Dimitrov nije još imao toliki autoritet u Bugarskoj, budući da je izbivao skoro 20 godina van Bugarske, živio u Sovjetskom savezu. Ali sve to išlo prema nečemu, znate, za sve te neke procese treba vremena i Tito i Dimitrov su znali da za sve treba ići pomalo, dok se ne pridobiju simpatije i dok se sami odnosi između dviju država ne razviju. U samim Bledskim protokolima je bilo definirano to da će Makedonci imati vlastite škole, znači otvorit će se Makedonski narodni teatar, u Pirinskoj Makedoniji, da će učitelji iz Makedonije biti poslani u sva veća mjesta Pirinske Makedonije da uče djecu makedonski jezik, da će se osigurati udžbenici na makedonskom jeziku i brojne druge privilegije koje su mogle dozvoliti Makedoncima koji su se tako osjećali da slobodno razvijaju svoj nacionalni identitet unutar Pirinskog dijela. Sama Makedonija je bila zamišljena kao zasebna federativna jedinica u sklopu te Balkanske federacije i to su bile neke najvažnije točke. Te točke su kasnije potvrđene i ratificirane u pregovorima u Evksinogradu, u Bugarskoj. Znači prvo su bili sami Bledski protokoli donešeni u Jugoslaviji, a zatim konačno ratificirani i u Bugarskoj. I na taj način je ta priča bila zaključena. Koje su to bile granice? Ali su definisane granice te Makedonske federativne države u sklopu Balkanske federacije? Da, što se tiče samih granica, to je bio Blagoevgradski okrug današnji. Tu nije bilo nikakvih upitnih što se tiče samog razgraničenja između te buduće ujedinjene Makedonije. Što se tiče Srbije i Bugarske, tu su bili neki okruzi koji su Srbima bili pripali nakon Prvog svjetskog rata i tu je bilo nekih sporova, ali što se tiče Pirinske Makedonije, stvar nije bila previše upitna što se tiče samog razgraničenja. Jedino, kao što smo rekli, pojedini bugarski političari dalje su pružali otpor i tako da u biti do kraja 1947. Bugari su se na neki način, bugarsko rukovodstvo se osiguralo da same ratificirane ugovore u Bledu i Evksinogradu nije objavilo u službenom glasniku Narodne republike Bugarske, odnosno u Narodnim novinama Bugarske, i na taj način je zadržalo na neki način, pozadinski su se osigurali da u slučaju da su mogli u bilo kad u tom momentu raskinuti te dogovore, što se nažalost i desilo iduće 1948. godine kada je uslijed zahlađenja odnosa između Jugoslavije i Sovjetskog saveza nastupila rezolucija Informbirova, gdje je u biti Sovjetski savez izolirao Jugoslaviju iz zajednice ovih narodnih republika sa Sovjetskim savezom na čelu. Georgija Dimitrova je ta vijest dosta zatekla, nije očekivao da će se Staljin htjeti tako naglo obračunati sa Titom i tako da tog 28. lipnja nekako postupno zapravo zamiru odnosi između Jugoslavije i Bugarske. I do jeseni u biti Bugarska prelazi totalno na stranu Sovjetskog saveza po liniji da je u Jugoslaviji na čelu sa Titom zavladala nacionalistička struja i to su onda ujedno iskoristili kao priliku i opravdanje da istjeraju sve makedonske učitelje iz Pirinske Makedonije i prekinu svaku daljnju nastavu na makedonskom jeziku. A кои се разлозите што Москва тоа го прави? Дали е затоа што, например, во Јалта имаме поделба на Европа, каде што Бугарија чисто и дефинитивно ќе припадне на Советскиот сојуз, додека Југославија не е одлучено на која страна ќе ја фати. И дали преку овој Бледски договор Москва се обидуваше да ја припои Југославија кон незината сфера на влијание? Može li tako da se interpretira sve to? Da. Među ostalim,
odnos između Bugarske, Sovjetskog saveza i Jugoslavije su zapravo, na njih je utjecalo jako mnogo faktora u tom periodu. Imamo taj prvi period pregovora o Balkanskoj federaciji od rujna 1944. pa sve do ljeta 1945. kada Staljin u načelu podupire tu ideju. Međutim, u jesen 1945. dolazi do reakcije britanskog poslanika u Sofiji koji se izričito suprotstavlja bilo kakvom pokušaju formiranja Balkanske federacije između Jugoslavije i Bugarske. Uslijed toga što, iako svima nam je poznat taj famozni dogovor o postocima između Churchilla i Staljina, gdje je već dogovoreno bilo da u biti Sovjetskom savezu pripada 90% utjecaja u Bugarskoj, u Jugoslaviji se još gledalo pola-pola, 50-50. Grčka je isto bila odlučena 90% u korist Britanije, 10% u korist Sovjetskog saveza. I zapravo je u tom trenutku britanski izaslanik u Sofiji vrlo oštro reagirao, prije svega prema Staljinu, da je nedopustivo da se ovdje formiraju bilo kakvi savezi, jer je on to vidio prije svega čisto kao federaciju je vidio kao nekakvu produženu ruku sovjetske moći, a Staljinu nije bio cilj da izazove bilo kakav diplomatski skandal, budući da je to bila još uvijek jesen 1945. Rat sa Japanom je tek bio završio, u Europi je još situacija isto tako bila nezgodna, bila je tu trajala već još i tršćanska kriza, bili su još i problemi oko Berlina, tako da Staljinu nije bilo u interesu da sada zbog Bugarske i Jugoslavije, koje u tom trenutku smatrao nevažnjima, bile su mu bitnije granice na zapadu, te stoga u tom momentu ušutkao Tita i Dimitrova. Kao što sam rekao, ponovna ideja je o pregovorima zaživjela krajem 1946. i tijekom 1947. kada je Bugarska priznata kao suverena država sa domovinskom frontom na čelu. I opet je u načelu sam Staljin dozvolio pregovore o Balkanskoj federaciji koji su se zapravo utjelovili Bledskim protokolima i njihovom ratifikacijom u Evksinogradu. Međutim, tada je Staljina zabrinula ideja o tome da bi zapravo Jugoslavija i Bugarska mogle formirati nekakvu opoziciju samom Sovjetskom savezu, budući da su se tada pojavile ideje o tome i da se i Rumunjska i Mađarska udruže u svoju vrstu federaciju, a isto tako i Poljska i Čehoslovačka kao narodne republike pod tadašnjim utjecajem Sovjetskog saveza. Staljina je dodatno provociralo to što je Tito zadržao se u Trstu, što je izazvalo tršćansku krizu, stanje oko pregovora zapadnih granica Jugoslavije sa Italijom, a osim toga je također još uvijek financirao grčke partizane u grčkom građanskom ratu. I tako da u biti svi ti nekakvi antagonizmi koji su se nakupili, Staljin jednostavno nije podnosio da se neko osim njega ističe u tom lageru, a budući da je Jugoslavija jedina istočnoevropska zemlja kroz koju nije prošla Crvena armija, nego je u biti je prošla kroz Srbiju, ali je razvila već vlastitu vojsku prije dolaska Crvene armije. Staljin je jednostavno znao da mora slomiti Tita na bilo koji način i stoga je zapravo pod utjecajem svega toga jednostavno donošenjem rezolucije Informbiroa prekinuta i taj drugi pokušaj nastavka pregovora o Balkanskoj federaciji. Каков импакт има тоа на македонците и на движењето што се случува во склопот на Балканот? Дали од сета таа победници, губитници од оваа перспектива? Da, evo, nakon završetka, nakon izolacije Jugoslavije od strane Sovjetskog saveza, dolazi do toga da grčki partizani više nemaju glavnog financijera preko Jugoslavije i Albanije, te stoga pod utjecajem i financiranjem od strane britanske vlade, kraljevska vlada u Ateni zapravo okončava građanski rat porazom vojske na sjeveru, te stoga imamo ogroman broj izbjeglica Makedonaca koji
budući da je granica sa Jugoslavijom bila zatvorena, budući da su se grčki komunisti u toj rezoluciji Informbiroa svrstali na stranu Staljina. Zapravo većina izbjeglica onda koji su većinom Makedonci, jer kao što smo rekli oni su činili 80% partizanskih snaga u Grčkoj, zapravo preko Bugarske bježe u izbjeglištvo u Sovjetski savez. Oni se čak nisu toliko ni htjeli u Bugarskoj zadržati uslijed tadašnje pojačane antimakedonske klime. Da, ima dosta izbjeglici u Pirinska Makedonija koji danas žive od Grčka, od Egejske Makedonije. Tako je. Neki su se zadržali u Bugarskoj, prije svega u Pirinskoj Makedoniji, a drugi su nastavili svoje izbjeglištvo do Sovjetskog saveza, pa tako danas imamo i neke zajednice Makedonaca koje imamo i na Kaukazu, i u centralnoj Aziji, Kazahstan, Uzbekistan, Turkmenistan. Odlično. I zapravo taj period nakon 1949. dolazi do vraćanja stare bugarske politike o negiranju zasebnosti makedonskog naroda, i to je nešto što su nastavno na bugarske političare prije Drugog svjetskog rata, na kraju na posljedku preuzeli kao agendu i bugarska komunistička vlast sljedećih 40 godina, a nakon nje i uz određene primjese, nažalost, ta politika se nastavlja i do danas. Znači, danas imamo ista politika koja je započnata od posle Georgi Dimitrov. Da, Georgi Dimitrov kao dijete roditelja s područja Pirinske Makedonije i imao određene sentimente i razumijevanja za emancipaciju makedonskog naroda, ali nažalost ubrzo nakon rezolucije Informbiroa i on je preminuo u Moskvi već sljedeće godine. Koje su bile okolnosti, možda nikad nećemo saznati. Tako da u biti na vlast dolazi nova struktura koja jednostavno onda nastavlja sa tom politikom. Od ova perspektiva i današnjega slučaja što se slučuvat v Makedonija vizavi bugarskиот договор. A s ogled na патот što го зима Македонија, кое е вашето мислење? Дали е вистински пат и решение исполнување на францускиот предлог и бугарскиот договор, особено резолуцијата што нас ни предстои во бугарскиот парламент? Дали мислите дека тоа е решение на нашиот пат до Европската унија? Pa put do Europske unije svakako, zapravo mislim da za Makedoniju predstoji mnogo puteva koja ona sada mora probati. Većina tih puteva će možda biti slijepe ceste, ali treba jednostavno nastaviti sa pregovorima i naći neki najbolji kompromis. Vidjet ćemo što će donijeti ovi daljnji pregovori i mogućnosti, ali u svakom slučaju Makedonija treba sposobne diplomate i političare koji će nastaviti se zalagati za euroatlantske integracije, te u svakom slučaju iz ove perspektive, s obzirom na okolnosti koje trenutno i traju u Europi, jednostavno rekli bi vidjet ćemo kamo će nas to odvesti. Da. A koje je vašето мислење за иницијативата за Open Balkan, za Otvoren Balkan, во таа перспектива? Da, sama inicijativa za Otvoren Balkan se desila prošle godine uslijed ove galopirajuće inflacije, COVID izolacije, COVID pandemije i jednostavno države u regiji koje još uvijek ne pripadaju Europskoj uniji, među ostalima Makedonija, Srbija i Albanija, odlučile su jednostavno taj nepovoljan položaj u ovim globalnim procesima, kao što vidjeli smo bila obustava raznih linija što se tiče dobave energenata, transporta hrane i svih ostalih potrepština, lijekova, odlučila riješiti zapravo na način da si olakšaju cijelu tu situaciju međusobnom suradnjom, smanjenjem carina, poreza i olakšavanjem transporta i dotoka namirnica i svega onog što je potrebno ljudima da funkcioniraju u svakodnevnim životima. Stoga je zapravo
to poboljšanje i prometa između sve tri zemlje koje je zapravo poraslo za 20%, također i smanjena čekanja na granici, zapravo su doprinijeli tome da se te zemlje nekako da se nekako snađu u cijeloj toj nastaloj situaciji koja trenutno na globalnom nivou pritišće cijeli svijet. Na taj način je svakako dobrosusjedska suradnja najbitnija. Susjedi imaju jedni druge i jednostavno... I sikoga će biti susjedi. I da, ne možemo pobjeći jedni od drugih i jednostavno ako ne ide drugačije treba svakako se razvijati međunarodni dijalog i tolerancija i raditi se na tome da međusobno unutar regije svi više surađujemo, imamo jedni druge na kraju krajeva. Apsolutno i da. Благодарам многу за вашето време што дојдовте тука и јас ви пожелувам све најдобро, успех во вашата работа и се надевам дека ова е едно од многото интервју што ќе ги правиме во иднина со нашата организација. Благодарам. Благодарам и на вас и уште еднаш да се заблагодарим што ме повикавте и што имавме прилика да се запознаеме и да поразговараме за некој така горучи теми. Апсолутно, да. И го ценам вашето мислење.